Đaci, i u ovaj video počinjemo, u stvari nastavljamo sa trouglom kom smo stali na kraju prethodnog. Sljedeća stvar u trouglu koju želim da pokažem jeste odnos stranica i uglova. Ajde da vidimo šta to znači. Dakle, pogledajte, obeležit ću samo ovako stranica A, B i C i obeležit ću uglove, ovo neka bude alfa, naspram ovo je B, beta, a ovo je gamma. Šta ovo znači, odnos uglova i stranica? Pogledajte šta ovde hoćemo da kažemo. Ako kažemo, na primer, da je, evo stavit ćemo da je A, na primer, 6 cm, da je B 7 cm i da je C 8 cm. Dakle, mi možemo naravno da zaključimo da je C veći od B, a B veći od A. Dakle, najveći je C, a B pa. Sad. Ako je tako, onda možemo da tvrdimo sledeću stvar. Pogledajte, da je od uglova sigurno znamo najveći gama, pa tek onda beta, pa na kraju alfa. Zašto? Naspram većih stranica nalaze se i veći uglovi. Dakle, uglu beta odgovara stranica B. Vidite, oni su vam kao, ja volim đacima to da kažem, kao momak i devojka. Ugao beta je momak od devojke B, stranice B. Evo ih, ovako ih dobijamo. To je ono što sam povezivao i kod pravouglog trougla. Sad, ako je najveća stranica C, onda je i najveći ugao gama od svih uglova. Ako je najveća stranica B, najveći bi onda ugao bio beta. Isto to znači obrnuto, pogledajte. Ako bismo ovako predstavili, onda ovde stavili 60 stepeni, ovde stavili 50 stepeni i ovde 70 stepeni. Šta mislite koja bi najduža stranica bila? A evo stranice ćemo stavimo M, F, R. Koja je najduža stranica? Pa naspram najvećeg ugla, to je M. Dakle, sigurno je najduža M, iako nemamo mere u centimetrima. I ona je veća od sledeća je F, pa sledeća je R. Dakle, to kod trougla možemo znati da naspram većih stranica se nalaze veći uglovi i obrnuto, naspram većih uglova nalaze se veće stranice. Tako da ako nam neko da uglove, može da nam kaže u ovom zadatku, da nam ovako uglove i kaže nam koja je najduža stranica. I ti sad ako ne znaš ovo, kažeš, otko znam kad nemam centimetre. Znaš, čim imaš mere uglova, znaš koja je najduža stranica. Mi ne znamo koliko ova stranica M iznosi u centimetrima, ali znamo sigurno da je duža od ove dve stranice, zato što je ugao naspram te stranice najveći. Evo, to je otprilike odnos stranica i uglova. Idemo još ovo kod trougla isto nešto što se može pojaviti, to su takozvane nejednakosti trougla. Sjećamo se i toga. Nejednakosti trougla. Nejednakosti trougla, pogledajte. Nacrtamo trougao, samo ćemo stranice. Dakle, ovo se odnosi na stranice. Šta je ovde poenta? Dakle, svaka stranica, na primjer, uzmemo stranicu A, mora biti manja od zbira druge dve stranice, ali ujedno veća od razlike te dve stranice. Ne znam da li razumijete ovaj zapis. Dakle, kad uzmemo jednu stranicu, na primjer A, za nju sigurno znamo da mora da bude manja od ove dve kad se saberu, ali mora biti veća od ove dve kad se oduzmu. Evo, to je ovaj zapis. Evo, isto bih tako zapisao. To važi za svaku stranicu. Naprimjer, stranica B mora biti manja od zbira A plus C, ali ujedno je stranica B veća, pa to ovako zapisujemo od razlike te dve stranice. I naravno, isto to važi i za stranicu C. Dakle, stranica C mora biti manja od A plus B, a mora biti veća od razlike od A minus B. To su te neke nejednakosti trougla koje važe i koje takođe mogu da nam zatrebaju u nekom zadatku. Dakle, ukoliko znamo dve stranice, pa treću nam kaže da li će biti ovo ili ovo, a mi kad znamo nejednakosti možemo proveriti. Ili preko ovih nejednakosti se može proveriti, na primer, da li može biti trougao sa ovim stranicama. Da li se može napraviti trougao čije su stranice 6, 7 i 12. Kako ti to možeš da znaš?
jedino da uzmeš da lomiš neke grančice te dužine ili da primeniš ovo. Evo, na primjer, ovo može, očigledno, ali da li može trougao čije su stranice 5, 3 i 10? Vidite, pa ne može. Zašto? Zato što kad uzmemo ovu 10 u sredinu, ona mora da bude manja od zbira ove dve, 5 plus 3. Da li je ovo tačno? Pa nije, 10 nije manje od 8. Dakle, ove 3 stranice ne mogu biti stranice trougla, zaključujem preko ovoga. Dakle, ovo su takozvane nejednakosti trougla i takođe treba da ih znate. Za trenutak sam promenio samo osvetljenje. To su, dakle, nejednakosti trougla. Još o trouglu hoću da vam kažem takozvana sličnost trouglova je nešto što se često pojavljuje. Sad, tu neki mešaju sa podudarnošću. Sličnost trougla. Trougla su slična ako imaju proporcionalne odgovarajuće stranice. Ako su stranice odgovarajuće, imaju proporcionalne dužine. Sad, to ne treba mešati sa podudarnosti trouglova. Podudarnost trouglova je oni stavovi s, u, s, u i sva 3 s. To ću vam dati na jednom listu posebno, tome sad neću u ovom videu, jer se to gotovo na, šta znam, u većini zadataka nisam video negde potrebu da se koriste stavovi podudarnosti u zbirci, tako da to nećemo posebno, ali sličnost trouglova, da. Dakle, za 2 trougla se kaže da su slični ako su im odgovarajuće stranice proporcionalne. Ajde da vidimo šta to znači. Naprimjer, ovaj ima stranice A, B i C, a ovaj drugi je, duže su mu stranice, ali kod njih su isti uglovi. Dakle, slični trouglovi su oni koji imaju iste uglove. Dakle, A1, B1 i C1. Dakle, ako ova 2 trougla imaju iste uglove, onda važi ovo, gledajte. A prema A1. Stranica prema stranici je isto što i B prema B1, isto je što i C prema C1. Dakle, proporcionalne su stranice. Dalje, proporcionalni su odgovarajući obimi. Obim prema O1 i naravno sve to možemo da kažemo da je jednako nekom koeficijentu proporcionalnosti K. Dakle, to bi trebalo da, otprilike, da znamo. Vrlo lako se preko toga, znači ćemo pokazati jedan primjer, otprilike, kako se preko te sličnosti određuju stranice trougla. Inače, najteži zadaci, u principu, mogu u svom sastavu imati ovu sličnost trouglova. Naravno, ovo nije potrebno za zadatke ni osnovnog, ni srednjeg nivoa, dakle, slično se pojavljuje isključivo kod zadatka naprednog nivoa. Dakle, stranica odgovarajuće, recimo, najduža prema najdužoj je isto što i srednja prema srednjoj, i isto što i najkraća prema najkraćoj, isto što i obim malog prema obim velikog i jednako nekom mi uzimamo iz ovog šta je nama potrebno. Sad, o čemu ja tu pričam? Pogledajte sad vezano za sličnost, nadam se da ovo ćete prepisati u svesku, za sličnost. Naprimjer, gledajte, imam ovako, ovo me podsjeti, mislim da imam u zbirci jedan. Da. Ovako, ovo ćemo da stavimo da je 4. Ovde cela je 10. A ovde mala je 5. Vidite? I recimo da ćemo da stavimo da je ovo ovde 6. Dakle, vidite, kako preko sličnosti možemo. Pogledajte, ovo je mali trougao. Mali trougao ima stranice 4 i 5. Sad, pošto su pravougli, to podrazumeva da možemo da radimo preko Pitagora, ali nema veze da uradimo preko sličnosti.
A imamo i ovaj veliki trougao, vidite, veliki trougao je ovaj ceo. Kod velikog trougla, vidite, najduža stranica je 10 prema, kod malog trougla najduža je 5. Zatim, kod ovog trougla, ova ovde stranica, ova ovde je 6, a ovde je recimo A. Znači, kod velikog je 6 prema A. I ovu ovde nećemo uopšte uzimati. Vidite, mi napravimo u stvari proporciju. Kod sličnosti trougla napravimo proporciju i pronađemo stranicu koja nam je neophodna. Vidite, sad pomnožimo ono spoljašnji i spoljašnji unutrašnji, to je 10 puta A, jednako 5 puta 6, to jest A jednako 5 puta 6 je 30, kroz 10, A je jednako 3. Vidite, kako pronađem stranicu, dakle, kad znam da su trouglovi slični. Kako sam znao da su ovde slični? Pa vidite, imaju oba 90 stepeni, ovaj ugao im je zajednički i ovaj ugao i ovaj su uglovi s paralelnim kracima. Dakle, imaju jednake uglove, znači sigurno su slične. Stranice su proporcionalne. Dakle, vidite otprilike čemu služi sličnost trouglova, kako se preko tih proporcionalnosti stranica može pronaći nepoznata stranica. Ovo inače ste radili kroz Thalesovu teoremu sad na početku 8. razreda. Eto, to je još o sličnosti trouglova, isto što je važno. Dakle, u zadacima, rekli smo, najtežeg nivoa, treba prepoznavati sličnost trouglova, može se pronaći neka zalutala stranica. I još o trouglovima što hoću jeste, možda i nešto što je i najbitnije, jesu dve podele. Dakle, imamo, gledajte ovako, podelu trouglova prva podela trouglova je prema veličini stranica. Prema veličini stranica. Znači, trouglovi se mogu deliti prema veličini stranica i trouglovi se mogu deliti prema veličini uglova. To su dve moguće podele trouglova. Prema veličini uglova. Idemo da vidimo kako. Dakle, prema veličini stranica trouglovi se dele pod 1 na nejednakostranični. Da vidimo šta su nejednakostranični. Pa nejednakostranični su oni o kojima smo do sad non stop pričali. Nejednakostranični. To znači trougao kod koga stranice nisu iste. Naravno, nećemo sad pisati, to ujedno i znači da nisu ni uglovi isti. Dakle, to su, recimo, to je neki, ajde da kažemo, đaci kažu, običan trougao, kod koga ništa nije isto. Pod 2 imamo jednakokraki. Ne, pod 2 ćemo jednakostranični, suprotno od nejednakostraničnog je jednakostranični. Ovaj je vrlo važan, jednakostranični. Upozoravam, dakle, obratite pažnju. Dakle, jednakostranični trougao ima svoje obrazce. Kod ovog nejednakostraničnog obim je A plus B plus C, naravno, to je jako prosto. Kod jednakostraničnog obim je, naravno, 3 puta A, jer su sve 3 stranice iste. Upozoravam, kod ovog vrlo važnog, najvažniji jednakostranični, imamo još obrazce za visinu. Za visinu, to je A koren iz 3 kroz 2. Dalje, za površinu, A na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Poluprečnik upisane kružnice, R upisano, je A koren iz 3 kroz 6 i poluprečnik opisane je A koren iz 3 kroz 3. Dakle, ovo je jedan od najvažnijih trouglova. Za njega ove obrazce morate znati napamet. Dakle, njegova visina se računa po obrazcu A koren iz 3 kroz 2. Obrazac za površinu ne radimo kao A puta HA, jer nema potrebe za tim. Radi se, dakle, po obrazcu A na kvadrat koren iz 3 kroz 4.
kod jednakostraničnog. Poluprečnik upisane a koren iz 3 kroz 6 i poluprečnik opisane a koren iz 3 kroz 3. Vrlo važno, zapamtite, ove obrazce morate znati. I treći je jednakokraki. On, dakle, ima ovako. B i B, a ovde je A. Dakle, kod ovo B i B zovu se kraci. Ova stranica A je osnovica. Dakle, kraci i osnovica. Samo da pogledam da li vi to vidite. Dobro, vidimo. Obim je 2 puta B plus A. Površine, imamo dve površine. A puta H i B puta HB. A puta HA, naravno, kroz 2. I B puta HB kroz 2. Ono što je važno ovde jeste, imamo primjenu Pitagorine teoreme. Pogledajte, kad spustimo ovo HA, kod jednakokrakog, ovo ovde je A pola, H, A pola i B. Tako da ovde bude Pitagorina teorema B na kvadrat je jednako HA na kvadrat plus A pola na kvadrat. Dakle, to je primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki trougao. I ovde što je još važno reći jeste da su uglovi ovaj i ovaj su isti. Zašto? Pa zato što gledaju na iste stranice. Dakle, uglovi, ovo je vrlo važno svojstvo jednakokrakog trougla. Dakle, uglovi koji gledaju na ove krake, koji su isti, su jednaki. To treba da znaš. Ovaj je različit ugao, ugao beta, i ovo kad se povuče ovde u trouglu je beta pola. Ovaj ovde gore zove se ugao pri vrhu, a ovo su uglovi na osnovici. Dakle, vrlo važno za ovaj jednakokraki trougao. Jako često se pojavljuje, dakle, ima krake, osnovicu, uglovi na osnovici su isti, vrlo bitno oni koji gledaju na krake, ima Pitagorinu teoremu, dakle, kad se spusti iz temena na osnovicu, visina, deli osnovicu na pola, imamo A pola, H i B, evo je Pitagorina teorema, obrasci za obim i površinu. Eto, to su bili, dakle, uglovi, odnosno trouglovi prema dužini stranica. Zatim, prema veličini uglova mogu biti oštrougli, dakle, oštrougli, alfa, beta, gama, to znači da su svi uglovi manji od 90 stepeni. Alfa je manji od 90 stepeni, beta manji od 90 stepeni i gama je manji od 90 stepeni. Dakle, svaki ugao je manji od pravog ugla. Pod 2, tupougli. Dakle, tupougli, trouglovi su oni koji imaju jedan ugao tup. Evo ga, nacrtamo tup ugao i onda spojimo ovdje. Beta, gama. Dakle, samo ugao alfa je veći od 90 stepeni, to znači tup, a beta je manji od 90 i gama je manji od 90. To znači tupougao, tupougli trougao, ako ima samo jedan ugao koji je tup, odnosno koji je veći od 90 stepeni. I pod 3 u ovoj podeli vrlo važni jesu pravougli. Dakle, vrlo važni pravougli trouglovi su zajedno sa ovim jednakostraničnim najvažniji. Malo pre smo pominjali kod Pitagorine teoreme, dakle, tupougli, pravougli, ima pravugao. Da se podsjetimo kako se beše zovu ove stranice A i B, a kako C. Dakle, A i B su katete, a C je hipotenuza. Ovo nema potrebe, pišem sam malo pre kod Pitagorine teoreme, neću sad pisati ovde Pitagoru, dakle obim je A plus B plus C. Pazite sad, površina ima dva obrazca. Jedan obrazac je kao i kod drugih kad povučemo ovde ovo HC, dakle C puta HC kroz 2,
ili osnovni obrazac, onaj koji se uvek koristi je kateta puta kateta kroz 2. Zašto? Dakle, kod pravouglog trougla je vrlo bitno znati da su katete jedna drugoj visine. Dakle, kad hoću da povučem visinu na ovu katetu A, to radim odavde i kad povučem, dakle, ide preko B, što znači da je kateta B visina na stranicu A. Zato je obrazac za površinu A puta B kroz 2. I, dakle, ova dva obrazca za površinu. I šta bih još ovdje izdvojio? Aha, da je poluprečnik opisane kružnice pola hipotenuze. Dakle, na polovini hipotenuze nalazi se poluprečnik opisane kružnice. I naravno, još za pravougli trougao, rekli smo, ono što smo pričali, važi Pitagorina teorema, dakle, da je kateta na kvadrat plus kateta na kvadrat jednaka hipotenuzi na kvadrat, ali ovo je bitno, dakle, ovaj novi obrazac za površinu, da je površina pravouglog kateta puta kateta kroz 2. Za razliku od ovih drugih gde smo pričali da su samo stranica puta visina. Imamo i to na hipotenuzu, ali i ovo. Evo, dakle, ovo su dve podele koje su jako važne kod trouglova, znači prema veličini stranica i prema veličini uglova. To treba negde da znate, to su osnovne karakteristike različitih trouglova. Eto, toliko, to je sve, dakle, bilo i ono pred kraj prethodnog videa i u ovom, dakle, to sve je o trouglovima. Ja, đaci, još hoću da vam kažem nešto o mnogouglu. To su, čisto eto da ispišem neke obrazce, da se podsjetimo 7. razreda, ne pojavljuje se često na prijemnom, ali ne znači da ne može. Dakle, pogledajte, ovako ćemo nacrtamo, počnemo neki mnogougao, dakle, nećemo ga ovako završiti, nemamo pojma. Ovo su temena mnogougla, ovo stranice. Sad. Malo d, pa dodamo neko n, je n minus 3. Šta je to? Dakle, ovo malo d je broj dijagonala iz jednog temena. Broj dijagonala iz jednog temena. Šta to znači? Pa pogledajte, uzmemo na primjer ovo teme i vučemo sve dijagonale. Tamo, zavisi koliko ima. Dakle, da ne bismo to brojali, šta ako ima 30 temena, ko će to da izbroji, to se radi, dakle, po ovom obrazcu. Veliko dn bi bilo n puta n minus 3 u zagradi kroz 2. Šta je ovo? Dakle, veliko dn je ukupan broj svih dijagonala. Znači, imamo iz ovog temena, pa iz ovog temena, pa iz ovog. Dakle, ukupno sve dijagonale, kad izbrojimo, rade se po ovom obrazcu. Dakle, ovo je broj dijagonala. Odnosno, izvijem se, ukupan broj dijagonala pišemo. Onda ćemo ukupan. Ukupan broj dijagonala. Sad, šta je ovo n što se pojavlja? N, za n kažemo ovako, gledajte. Za n kažemo da je to broj temena. Znači, ako ima 20 temena, n je 20. Zatim, broj uglova. Sve isto, znači, uglova. A ovdje ćemo staviti kao koji je mnogougao. Šta ovo znači? Pa, ako kaže koji je mnogougao, ako se kaže da je ovo u pitanju desetougao, onda znamo da je n 10. Dakle, a ako se kaže da je n 10, odmah znamo da je u pitanju desetougao. Dakle, n nam kazuje sve to, i koliko ima temena, i koliko uglova, i koji je mnogougao, samo da ima šta još, broj temena, broj uglova, koji je mnogougao, da, imamo broj stranica. Sve ovo isto znači. Ako kaže neki mnogougao ima 9 stranica, znači da je n 9. Ili ako kaže da je n 13, to znači da taj mnogougao ima 13 uglova. Dakle, to sve znači n, to treba da znamo. I ova dva obrazca, dakle, za dijagonale. Za dijagonale. I imamo sad ovde još jedan obrazac, ovako kaže Sn je jednako n minus 2 puta 180 stepeni. Dakle, ovo je zbir svih unutrašnjih uglova.
zbir svih unutrašnjih uglova mnogougla. Eto, dakle, ovdje sam ispisao 3 važna obrazca. Dakle, ovo Sn je n-2 puta 180, to je zbir svih unutrašnjih uglova svakog mnogougla. I evo još ćemo ovdje kod ovih mnogouglova reći za pravilne mnogouglove, sad ćemo vidjeti šta. Dakle, ovo važi za sve mnogouglove, zbir unutrašnjih uglova i dijagonale. Dakle, to ne bi bilo loše da znamo. Sad ćemo vidjeti šta je to karakteristika pravilnih mnogouglova. Znači, pravilni su oni koji imaju sve iste stranice i sve iste uglove. Pravilni mnogouglovi. Dakle, kod pravilnih mnogouglova, kada su sve stranice iste, onda imamo da je obim jednako n puta a. Dakle, dužina jedne stranice pomnožena sa n-om. Što znači, ako u pitanju neki, ne znam, to ćemo vidjeti kasnije, šestougao, evo ga, ako ima 6 istih stranica i 6 istih uglova, dakle, njegov obim, ako su ovo stranice sve a, vidite, to znači pravilan, sve iste stranice i sve isti uglovi, gledajte. To znači da je njegov obim n puta a, pa da, šestougao, to znači 6 puta a. Zatim, površina ovakvih mnogouglova se radi po obrascu obim puta poluprečnik upisane kružnice kroz 2, to će možda retko da vam se traži. Onda ovaj alfa unutrašnji ugao radimo po obrascu Sn kroz n. Sn je ono malo pre što smo rekli, n-2 puta 180. Znači n-2 puta 180 kroz n. Dakle, to je obrazac, ovo je jedan unutrašnji ugao kako se računa. Ugao. Zatim imamo spoljašnji ugao. Dakle, spoljašnji ugao bi bilo isto kao kod trougla, kad produžimo i ovdje ako malo veće. Dakle, ako ovo alfa produžimo ovdje alfa 1, to je spoljašnji i on je jednako 360 kroz n. Ovo je, dakle, spoljašnji ugao. Za njih isto važi da je za spoljašnji i unutrašnji, da je alfa plus alfa 1 isto kao kod trougla, što smo rekli 180 stepeni. I imamo još jedan obrazac, eto, on se onako ne pojavljuje baš često, ali ja moram to vama da dam taj obrazac, jer po meni je bitan. Dakle, svaki mnogougao ima ove karakteristične trouglove. U tom trouglu se nalazi ovaj fi. Mi smo to već pominjali kao centralni ugao. Pominjali smo kao centralni ugao kruga, ali nismo pominjali centralni ugao kod mnogougla. Centralni ugao kod mnogougla se isto računa kao i spoljašnji, 360 kroz n. Nek ti ostane u glavi, eto. Čisto ovako. Dakle, to je centralni ugao. Dakle, to su te neke još karakteristike ovih pravilnih mnogouglova. To je neko gradivo 7. razreda, pa nije na odmet ni to da se zna, eto, zapišite u sve skupa. Čisto, eto, da imate i ko bude uspeo sve da smesti u glavu, bit će odlično.